Made Arya Suyase alias Kacir jani meurusan ajak polisi. Ia tangkep ulian nyambret kalung emas ane sengaja nyasar korban anak lo. Kacir subuh ping 4 nyemak gagah nyambret. Tongosne setatu melenan. Ia akhirnya tangkep ajak polisi meresut nyambret anak lo uli Banjar Dinas kawan desa dusun Petandakan Kecamatan Buleleng ane Madan Made Mustianing. Pelaku maksa narik kalunge korban ane sedang anggone. Agat pas melaip korban nyatet plat motorne. Korban man ngepung pelaku tapi ulian empetin mobil sing tepuk bane ngepung kije pelaib nih. Langsung kejadiannya entu laporange ke polisi. Kapolsek Kota Singaraja Dewa Ketut Dharma Nyelasang, uli hasil penyelidikan ajak keterangan korban, polisi nangkep Kacir ane ngoyongne di Banjar Dinas Babakan Desa Sambangan Kecamatan Sukasade. Di subani interrogasine, pelaku suba ngaku masih nyambret di Seririt, Kecamatan Sawan, ajak Kecamatan Sukasade. Jani pelaku kena bogolan penjara paling mekelu 5 tiban. Tim Bali Express ngelaporang.